Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli na forum BH dijaspore u Švicarskoj. Također dala radnoj grupi i-dijaspora formalnu legitimaciju za izradu koncepta buduće platforme, za povezivanje udruženja, organizacija, institucija i zainteresovanih pojedinaca. Radi u prvoj liniji u umrežavanju. Svako od vas ima jednu mrežu oko sebe, mrežu kontakata koji se zna ili ne zna, koji je možda projekt, neću reći to je nešto kao Facebook, ali recimo to je, pristup je tako, razmišljanje je tako. Jedino što mi želimo kroz umrežavanje da dođemo do konkretnih ideja, do konkretnih projekata koje onda mi eventualno možemo putem platforme da ubrzamo kao facilitatori. Da li će... The support of STC to iPlatform is based on the vision that diaspora members are natural bridge builders. Da je danas Bosna interesantnije tržište od Švajcarske. Ali treba imati strpljenja. 3 godine mi je bilo potrebno da ubijedimo ovdje svoje švicarske kolege da Bosna može da napravi kvalitetan proizvod i da mogu da prenesemo odavde to neko znanje što se tiče kvalitete, da možemo i mi u Bosni da nešto napravimo kvalitetno. I to je vrlo teško. Tokom izrade nove strategije naše razvoja opštine Laktaši uvidjeli da nam je dijaspora jedan značajan resurs za dalji razvoj. Ja ću sada slobodno da kažem da je dijaspora nosilac prirodnog razvoja opštine Laktaši u zadnje 3 godine. Nekoliko značajnih investicija se realizuju ili su realizovane. I'm convinced that today marks the beginning of a new stage in the relations of the Swiss residents with Bosnian and Herzegovinian provenance with their country of origin. In the lively debate today, I could sense that the vision of the huge potential of the diaspora to contribute collectively and constructively to the progress and prosperity of Bosnia and Herzegovina is widely shared among us. Camerele verca calugerca, adala ola diari, lole papucenza.